Ko tau whakakwanga whakalaulohi ko whakahoko ke whai tapu nei ke lata mo whai ngahua kastamu whalataha mo whalu ia lau tolu da pisnisi kua whatamai koloa ke motu. Ko tau whakakwanga nei whakamata patu ke whakaongaanga he Harmonized Commodity Description and Coding System. Ko tau whakaholanga he lalulangi ne kua inga sia o se tau koloa kehe ne kua whamahani ke whakafua ke maua e tau matanumela pawaki. Ko whakakwanga nei from the patu hem the Oceania Customs Organization ne kua hahai ki loto he halo tulu tau whakaholanga ngahua ke tau se tau whakakwanga mai tau atu motu kua tutaki kiai. Ko tau puhala nei ne kua whakainga sia tau koloa me tau matanumela ke maike ke iloa na tālanga i whē me whalu mena foki ha kua mahuinga lahi ke te tai osi e tau matanumela ke tau motu ke he lalulangi ne kua whakaonga. Ko whakahoka te whakakwanga nei ke whae aho, tō mai ke whakakua tu ke lau tolu ko ngahua, mō lau tolu ne kua whamahani ke tamai koloa ke iloa mahino e tau matanumela, ko lata ke whakaonga, kai ke kua whakapuke e tau pepa kastamu. Nā kai toko longa lahi alo tolu te tangata bisnisi ko watu ke lata mo te whakakwanga nei, ka kua lata ke ngahua, kau whakalataha em takau ngahua e kastamu mo te tangata ngahua bisnisi tamai koloa. Koe mana kianga kai ke kua whakausi te whakakwanga nei tō muka e tau puhala whakapuke tau pepa ke holo mitaki ke he whahinga hua kastamu.